Danas je dan kada sam odlučio napraviti svoj drugi tepih, ali prvo moram napraviti doručak. Ispred nas je dugačak dan, a doručak bez puno proteina nije pravi doručak. Neće nema dobit pravila. Ajde da dobit pravila. Pravilo u običnom kuti, osim što sam... Oh my god! Čekaj, ali vi to mene zezate? Šniceri moji, dobili smo Spajka legendarnu kartu. A tepih koji ću praviti će biti za Spajka. To. A sad, vrijeme je da pripremimo prostoriju za šivanje. Moj prvi legendary brawler bio je Spike i zato danas pravim njegov tepih, koji će kasnije i drugi kreatori ga ocijeniti, a možete i vi dolje u komentaru. Pronašao sam ove dvije energije. Nakon što sam okvir postavio, sjetio sam se da jednu stvar nisam napravio, a to je da nisam postavio ovu dasku koja bi trebala biti tu gore i trebala bi stajati tako da ovdje konac prolazi i da se drži dok ja sa samim pištoljom šivam. Tako da Casey će sad morat biti majstor i složiti to. Sve te stvari bi se trebale nalaziti ovdje negdje u ladici. Imam tu gluposti, ali ja mislim... Opa, neka traka mi ispala, nebitno. Ovo nam treba za vunu koja će stajati na tome. Uzet ćemo ovaj jedan kutni mašina i moramo samo zamijeniti nastavak drugi. Pogodite, još sam jednu stvar zeznuo. Ovo moram skinuti i prebaciti na drugu stranu. Jer ovaj dio je kraći od ovog dijela da su mogle stati ove za držanje vune. I sad bi taj dio trebao tu ići gore. Ja sam sve ovo napravio, a nisam provjerio da li mi mašina uopće za šivanje radi i ostale stvari koje su mi potrebne za tepih da pravimo. Jer stajale su godinu i nešto dana u samoj kutiji, tako da nemam pojma. Mašina za šivanje je tu. Da otvorimo ovu čarobnu kutiju i izvadimo čarobnu mašinu. Gle kak je tu, to je sve, je tu, to. A mašina je tu, idem ju isprobati. Ok, nije mi dobro, mašina radi. I ovo treba biti ovak zategnuto, da ispadne kvalitetnije i da kad budem radio da mi bude puno lakše. Jer prvi put kad sam radio tepih, to sam naučio, znači što je zategnuti ovo platno, to će biti puno bolje i realnije i puno lakše bi. Vi lajkujte ovaj video ako još niste. A sljedeća stvar nam je projektor koji trebamo setupat na tripod gdje ga stavimo sa strane i da nam može projektat sliku koju ćemo crtati da bismo mogli praviti ovaj tepih.
nešto svijetli crveno. Ajmo kliknuti da vidimo da li radi. Ok, neki zvuk proizvodi. Nisam ga uštekao u laptop. Ja gledam gdje je slika. Sad sam uštekao. Evo ga. Eno ga, tam je negdje slika. Samo zašto je... Ok, tu je. Aj, kako jedva čekam da ovo krene. Trebamo ugasiti sva svjetla da bismo bolje vidjeli ovu sliku. Da. Pogledajte kako je dobro. Ovaj Spike će tako brutalno izgledati. Tek sam okvir napravio. Nije mi dobro. Šalim se. Ovo je prezabavno. I to sam čekao ovo raditi. Pogledajte kako se sad samo okvir Spajka. Predobro. Ovo je malo zeznuto. Morat ću možda malo prigušiti čak i svjetla. Čak ako ugasim ovo svjetlo da bolje vidim. Da. Kad upalimo sva svjetla, trebali bismo dobiti Spajka ovako. Znači danas krećemo actually sa šivanjem. To je zapravo najzanimljiviji dio tog cijelog procesa. Također kupio sam i vunu i to još isti onaj dan kad smo radili ovu skicu. Tako da ne moram ni to ići kupovat. Tako da je i to riješeno. Sad je samo vrijeme da se bacimo na posao. Krenut ćemo prvo sa crnom. Ali, pošto je sve narolano ovako kako je, ne možemo to tako vaditi, moramo napraviti prave role. Tako da, za to nam treba ovo čudo. Smiješno izgleda, ali vidit ćete kako radi. I na kraju smo dobili ovaj finalni izgled. Sad trebamo postaviti ovu drugu. Tako. Kroz ovaj tu. I onda smo spremni. U ovoj misterioznoj kutiji se nalazi jedna spravčica koja nam treba jako puno. A to je, nećete vjerovat, ali ovo sitno, nešto malo. I inače unutra je mašinica za šivanje. To će ne za šivanje, nego za šišanje tepiha. Uglavnom, to nam služi da uhvatimo vunu. Ja sam nespretan s time jako. Na ovoj igli postoji jedna rupa kroz koju gurnemo to. Znači ovo je sve pod strujom, ja sad to diram, ne veze, valjda se neće upaliti, ja se nadam. Ovo čuvamo uvijek sa sobom, jer zna konac ispast van. Znači sad bi to trebalo izgledati ovako. Evo ga, krenuli smo. Dobro, probat ćemo prvo par linija, vidimo kako to izgleda. Nažalost, u početku sam imao problem sa odmotavanjem vune, ali sam shvatio koji je uzrok problema i riješio ga. A sad kad je sve spremno, šivanje može početi! Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause they ain't really who they say on the outside. Danas je dan 3, nastavljamo dalje. Nakon svih obaveza koje sam imao kroz cijeli dan, sada je 8:30 sati navečer i mislim da nekih 2 sata je to otprilike ću raditi. Pa krenimo. Slide around the city with my day one. I ain't gotta worry cause they A1. Wasn't in the field and you can't come with us. My little shawty going stupid, going straight dumb with us. I'm a big time, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I be stunting like I should. Got a real queen falling, she gon' stumble on the wood. And I still be doing business with my brother down. Ostalo mi je još samo ovo crno vune. Neću to sad više rolat. Napravit ću još danas ovu crvenu, hlačić ćemo mu napraviti. Tako da, ajmo s crvenom. And I know that if I got it, I'ma cover them. And I know that if I need it, they gon' give it back. Gotta practice what you preachin', I be living that. Taking trips around the globe, bringing game back. Touchdown hood, happy that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm buying 10 of these. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside.
danas je 4. dan kako radimo ovaj brutalan tepih. Danas imam slušalice, tako da bit će muzikica, opušteno i samo rokamo. Idemo. Shame. Gotta split the profits with the ones that came. With your other homies, share the vision, yeah, we got the same picture. You won't catch me in the club, I like to meditate. I be higher than a bird, I like to levitate. When I ask them how they doing, it ain't never great. So I be focused on the money, need a better rate. Baby girl eating veggies, doing yoga at the crib. Swimming in the winter, don't get colder where I live. Still the same number, if you got it, you can hit me. Sve ovo moramo izvadit. Za sad ovako to izgleda. Ali vjerujte mi, bit će to dobro. 100%. Osim ako ne zeznem kod šivanja, ali to se nadam, ne kod šivanja, nego kod šišanja. Samo da kod šišanja tepiha ne zeznem i kod oblikovanja. Ali ovako smo već dobili neku teksturu. Već se polako vidi da nam to bude spajkić. Da nam je to spajkić. Ima sa hlače, ima ovaj neki, to su valjamo boljevani idu, nemam pojma. Tu još ide crna. I još ćemo vjerojatno s crvenom pojačati ovo, napraviti kako treba, ali kao što mi vidite fali mi crne, tako da nemam crne. Sad radim sa svim ostalim bojama, pa ću onda crnu otići i kupiti i završiti. Cijeli proces ovog šivanja tepiha je trajao 8 dana, gdje sam svaki dan između 2 do 4 sata radio na njemu. Cijena za potrošenu vunu je poprilično velika, ali to nije toliko bitno, jer rezultat je brutalan. Samo ću vam reći, bitan je balans. Znači tosto iz McDonald'sa, znači obožavam, znači nema mi nešto draže kod tog. Ali mora biti šunka. Ovaj tost je mekan kod duša. Ovo je tako fino. Daj malo, pogledajte. I rokamo dalje. 말하고 싶지만 that's just who we are, crazy how we come so far. Nakon što se osušila zadnja strana sa ljepilom, vrijeme je bilo da zalijepim zadnju stranu tepiha i krenem sa šišanjem istog. Someday I would fall for you again. I could see you in the way I should. Too many times to count. 이랬다 저랬다 그래도 언제나 결론은 내 곁에 wow. Loving me at my worst wondering 우리 사랑해도 돼. Cause sometimes life is fair. 사랑이라고 말하고 싶지만 that's just who we are. Crazy how we come so and our actions, I'm wondering if an
punishing what's needed now, sensing it's bad, but it feels so good. Stuck in every problem. 사랑일까 하나뿐이냐 갈고 싶은 네 마음. Why you gotta poison and keep eating me alive? You just pricking me like roses, now I'm bleeding from the side. Look at that now, burning, I can stop it, check it up and down. I don't wanna stop. A sad vrijeme je da vidite kako izgleda tepih. Prvo zovem Brawl Stars youtubere i tiktokere. Prvi je Destro. On je lik koji toliko voli Spikea da je čak svoj novi Mercedes ubacio u foliju koji izgleda kao Spike. Dolazimo do jednog problema. Kada sam snimao ovaj video, zvuk ljudi koje sam zvao se nije snimao. Pogodite zašto? Jer sam stavio slušalice. Destro mi je dao čistu 9, da su oči bile ispravne, kaže da bi bila čista 10k. Yes, it's a rug, yeah, it's a real rug. A za sve vas koji ne znate, Destro je češki youtuber sa preko 400.000 subscribera i upoznao sam ga na finalu Brawl Starsa. Sljedeći je Indir. Indir mi je dao čistu 10 i pošto se ni njegov zvuk ne čuje, dolazimo do tiktokera Krostija koji mi je dao čistu 10. Nažalost, ni on se ne čuje, ali frajer nema ni facecam, tak da ništa od njega. A Sareza me je trolala i rekla mi je čista 2, ali na kraju se ispravila i rekla je čista 10. Dobro, ajde, čujemo se, aj bok. A vama, ako se sviđa ovaj video, nemojte zaboraviti zaštitati like i također pogledajte ovaj tu video.